your mark. Presentiamo la prima serie. In 1 Clarice Granzera San Vito, in 2 Francesca Finotto Hydros, in 3 Giada Droghetti Padova Nuoto, in 4 Anim Abrahams South Africa Team, in 5 Fatma Sude Hildiz Turkish Team, in 6 Beatrice Mascotto Aquapolis, in 7 Maurian Rosà, in 8 Valentina Morassutti Maniago Nuoto. Sofia Agugiaro 36,73 si aggiudica la seconda serie davanti a Sofia Bisesti 36,85.